Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya ada soalan berkenaan dengan same day delivery di mana anda harus menghantar anda punya produk dalam masa yang tertentu seperti begini di mana anda jika mendapat, order pukul 12 tengah hari, so anda dalam masa 3 jam, anda kena arrangekan shipment, okey? So, artinya ketika anda dapat order selepas pukul 12 tengah hari, so, shipment arrangement on the same day juga, okey? Dan arrangement on the same day So, efektif dia pada 16 April 2025 lah, ini dia So, artinya anda kena pastikan hantar benda ni. So, Shopee kata increase sale baguslah, boost exposure semua baguslah. Tetapi ada kebanyakan seperti kita yang ni pekerja yang tiada pekerja buat sendiri sukar. Okey. So, bagaimana untuk anda tak nak ikut benda ni? Okey. So, anda boleh off-kan benda ni sebenarnya ni anda boleh off-kan dia. So, anda boleh off-kan dia di sini anda pergi ke Shopee Seller Center di sini, anda pergi shipping setting, anda pergi shipping channel dan anda dapat adanya same day delivery So, same day delivery saya baca je Same day delivery, formerly known as instant delivery, provide same day delivery for orders placed before 2 PM on the working days to buyer within the selected coverage area. Daily pickup start at 9 AM and cut off 6 PM. Okay. All same delivery order must be handed over to courier before shipped by date. Okay. After the order is paid. Please make sure you have a valid pickup address. It is recommended to keep your same delivery order separate from your standard order to avoid wrong pickup. So yang ni lah. Okay, nak baca artikel dia ada di sini. Okay, so kita boleh unenable kan. One and select you, it will remove from your all existing product. Only product without shipping option will be unlist and will not visible to buyer. Okay, so any product without shipping option okay, the text kita padam tapi masih ada lagi setiap option mana ni setiap option di sini okay. So tak ada masalah apa-apa lah kita padamkan di sini. Okay, so masuk di sini kita boleh padamkan anda punya same day delivery. Alright, okay, Assalamualaikum.